where I say. Soon as we jam a chance, and the chance by your council may see. Not for Tibra from sea. Nothing for good bosom. And just say, I may be. Why? And I pay. But in Jackass and I want to pay. When you listen to me, I'm a bump on what. Or Memo Wabamu or Emma Uncase, a Viasia phone. The Nipa can once a little. Can't of you soon by no. What do you need? Nemu. On some Lebeka. Yep, Mammy Chia, me papa Osman Abangbabe, Speaker of Parliament. Speaker, Mr. Speaker, Your Honor. Yeah. Mammy Chia. Wakasama ato Ghanaians akoma so wosi se nyame wo ya fa hwan no ne yebedi esie with God we trust. Honorable Speaker, wakasa se wo me se waso power bonte ka ba wo se na Ghana fo bo abaso wetinya ka se lesbian ni gay no na kufu adokora ni right in your pa among family parliament no matter to the constitution and the way adwuma na o se nyame se yan woni asendore sana Mr. Speaker who ni bible sa oh I see tina wo mammo bi pia we parliament na aya kona sana emi sha wat Mr. Speaker my ko Mr. Speaker mi chia na mabona baso endra wo kasa ma le fe en just makoma to me yam e wo lesbian gi no Sena na Akufo-Addo cannot approve that paper to Ghanaians. So far as God has ordained us, approve us. That means Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, in the University Foundation, University Foundation, I'm patching quite panning, quite then, and quite big. Any pastries near Doede, a queen, friend, what? Only queen Casa, only queen and Casa. And a queen Casa, so the other patch, Ubi Diamo free. Imagine. Friday Ebay, God's Revelation Ministry. Asofia, yeah, watch night. We must say, yeah, watch night. Now, watch night in Pacha, but you say, I should say, now, I don't, you pija olive oil, body soil with one hanky. Now, your pija, Yakachera said, Unihene, or Yabraboso. Because Yankasa ye be declare a share home come, say be yama, or do for me, my son will come. Yankasa ye declare to your hoso. Nama I fair. It's a high time. Say unyame ayewie. Me kan say mo mpai ma ye papa adunchi bia. Na me so esane abafa no ko. Nti ye mo mpai. So what I say. Na eneso so me na metete sewo. Eye ya papa Owusu Bempah. Ene na ma ba funtintan kase so. Amankrado na ni pepe se na etie na yase o fa Owusu Bempah se papa yese kwaso ko kanya me asemo a o tiona o presi nkekeni tina yi so ege so lesbian menim o se denti no Owusu Bempah ko akwaso ko presi tina eni ngege enti otibida na ye bia bibisa se Owusu Bempah ni speaker ni Amankrado na Amankrado na hwe Owusu Bempah bra boso ana o kasaba na bra ponansia na bra bedda na chi hwe me ha so machi na so me ha body kasa body the talk na ma ye sai me na ba fu no so osun magana fo nyina hu ye na se papa Owusu Bempah no be odene kaka bebo odena bra bebo se we president na bra ntembi amana na bra nsika na bra nse papa jini nyina papa me de men ka che se ako president gega e boni unemo nipa na efre ngege no hu nipa na efre tina mensa no hu papa na me se so ba ya hwe yie umani pa e mo abaso se nipa yi wa ya wa papa yi hu aye because social media no so na why to papa why ya na me kan sa high attention TV India
but I issue some cool. Now, way and a papa preacher or praising again way no. I said, Papa Owusu Bempah and Saka Natafu Bisa. The time for one, Nana Brown. I had to go. Who had a sinner because Nana Brown can say, Get in a temple. Send the body in your friend or good Garia or the body they talk or man a ponce here in the Mimini. I will to me cast a new room is a jump on the system or Pimman who's seen also. Nana Brown. No, per se, Nana Brown again, case beef. Na on it in your beef. Na Papa Owusu Bempah could just show them no or bone abaswa. Anyway, to make us a Papa Owusu Bempah. Abaswa the botina. Now the bone gigino. Kutia. Authority note. We can't pay Papa Kutia. Kutia na obon Nana Brown. Nana Brown issue in the court you fear glad answer. A China woman. Housing. China housing. Or say, Oyini to one will be China housing. Mamia Grada. Nana Brown best package na Mamia Grada so. Aye in a Ghana, how Niku dear Nana Brown Casano de Chi. Or so convincing. Sebastian Kokoma, Papa Owusu Bempah. Bema so de we like say yes and to aka say Besimen Kokoma. Man aka so Kokoma. Papa Owusu Bempah. Omo Kokoma Papa Eko so se mafia chep. Eche. No address mafia kata. No de tika front to boy. Come mafia agrada. Court nyina and the case to Nana Brown ni kunkupie court. Na ne Papa Owusu Bempah just so them one more Nana Brown dio na mo bongenge ni tine ya Nana Brown ni omo queen. Ah, Nana according to Nana Brown say Papa Owusu Bempah na di command no record no. E no na aye Nana Brown ya. E no na Papa kwa so Sunday ya. Oko ponyame asamo a okobo nkofi abaso bi ni badwuma engege ni tina ya ma Papa Owusu Bempah okobo mabaso because nkofi ti abetri papa ere dwon kwa no ye ma ho enu na Amankrado so ntiase akwada ni pepe se chere ya asemo won tiase njono so aba bashi Owusu Bempah no de ba Owusu Bempah ti se pio awo wonu na mu what dey say Amankrado e ka se owo preaching audio ni that things wo de chensam a na Amankrado e ka fa papa preaching see kwaso ko preach ya wo ko president power puppet so Amankrado patwa so da no Owusu Bempah si no no de si ye wo is so free to Amankrado wo de wo chensam Amankrado ke ka fa Owusu Bempah Nana Brown papa bebre bo koye sofo Owusu Bempah nyina no ya di areho anom di jade kwan na utie sofo Owusu Bempah sori dem aye nra na nyamesom kora etan nyamesom na aye tan e bon sofo anka wagi din sei awiase amansan nyina agi ni tum na Sunday du asori madware e kwa kotie nkwanjesem ogina sori dem na o praise agimifo o praise nkwasiafo ene sofo Owusu Bempah ne danfo nyina ne se nkwasiafo yegusu agimifo yom gusu sofo Owusu Bempah ne danfo nyina ne wom emoyi agimifo yi sofo Owusu Bempah benya owuo obenya nkon obenya manion ayesa agimifo nan miensen maami ngege aduba echi ana kwasia to kwadosibo sofo blogger same besie se sofo blogger ena wo hwa tete ne koda na sofo Owusu Bempah efemu a obiana no kan na Nana Brown besere no obiana no kan ne tamfu bi besere no enti eso waden o memene mehwe sofo Owusu Bempah dimina a na no di gina sore dem a o de da sa agimifo ese yasia I wept misuma no on zamfu Amankrado di Kwame Mike awa chenyu di Amankrado utie from Kwame Mike mesima baba po history Kwame Mike oyiri oba no kwa na ba fa otu kwan baba bo history pa wanya some food ya po history back to back aba show sabe ko anyway I attention TV dia na so bi nka background I'm out of here